Sanibonani, yanibingelela yamanyanda yentokazi. Kanti-ke nalo udaba oluhamba phambili ntambama nje. Kubukeka sengathi lusakude ukuxazululeka udaba laphayana oluthinta amazamazama abangena eStilfontein Miners ngokungemthetho. Izidingo zabo ziya ngokwanda kunokuba zehle. Bakhiphe incwadi enohlu lwezidingo abazifunayo ukuthi balethelwe zona ngaphansi komhlaba. Kubalwa khona laphayana inyama ebomvu, ufishi, izinto zokugeza, wena roll-on, wena tomato sauce, namayonasi, no parafini, kanye namaphilisi bona abagulayo khona lapha ngaphansi abanenkinga ye-low blood pressure. Kanti-ke kuyamangaza ngampela ukuthi zonke lezi zinto vele kuyibiza ngaphansi, abaphumi ngani kanti ngaphandle, umbuzo umile. Kanti-ke nabangamele lesi simo bayabuza ukuthi ena-ke lezi zidingo abalokhu bey'funa kungani ngempela bengaphumi ngaphansi komhlaba, balokhu befunana namamawonesi. Bayasho ukuthi laphayana uma ngabe befuna amamawonesi nama-tomato sauce abaphume ngaphandle phela, kuningi bazofike bakufice ngaphandle. Ayindaba yokulokhu bethumezela. Shuthi ukuthi bahleli kamnandi labantu lapha ngaphakathi, kuhle kudeliwe phansi komhlaba. Balokhu benza nje iqela abantu abangaphezulu befuna izinto abazifunayo. Mina ngiyafisa ukwazi ukucabanga, hlala .